Pa ono što je zaključak brojnih istraživanja na ovu temu, među tima i istraživanjima Novosadske novinarske škole, ali ne samo i škole, nego i Biroa za društvena istraživanja, Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost, CRTE i ostalih organizacija, jeste da politički dijalog u medijima u Srbiji gotovo i da ne postoji. Po ovom pitanju mediji su, kao i u ostalom i celokupno društvo, po pitanju brojnih tema i pitanja polarizovani, podeljeni. Samo što ta podela u ovom slučaju ne znači da je ona ravnomerno raspoređena, već onaj najčitaniji, najgledaniji deo medija o ovim temama izveštava vrlo neprofesionalno. Evo, uzmemo za primer situaciju ranije od ove godine. Spikerka prorežimske televizije Studija B u dnevniku ove televizije nekolicinu lidera opozicije bez ikakvog argumenta naziva tajkunom i kleptomanom, odnosno fašistom i siledžijom, odnosno međunarodnim muljatorom. Dakle, bez ikakvog argumenta, etiketiranje ovih ljudi, čime se uopšte ne stavlja akcenat na to šta oni rade i šta oni donose u politički život, političke teme, kakva je njihova politika i ostalo, već se samo bave karakterom ovih ljudi. Ostali primeri, isto evo sa Studija B, ako se setimo situacije sa građanskim protestima, uključenja voditeljke ove televizije uživo u program, gde je ona okupljene na protestu okarakterisala kao da pozivaju na linč, silovanje, nasilje i tako dalje, gde problem nije bio samo u opet neargumentovanom etiketiranju opozicionih političara, već i svih građana koji su se okupili tada na tim protestima. Ili ako uzmemo primer sa jedne druge prorežimske televizije, televizije Happy, ako se prisetimo prošle godine i situacije oko plagijata doktorata jednog ministra, kada je urednik ove televizije u jutarnjem programu prozivao profesora Beogradskog univerziteta na osnovu njegove nacionalne pripadnosti i pritom iskoristio govor mržnje, što je problematično samo po sebi, ali se čitava priča tu ne završava, jer se time premešta pažnja javnosti sa onoga što bi trebalo da bude u javnom interesu, dakle kredibilitet, akademski kredibilitet čoveka koji vrši javnu funkciju. Pažnja se premešta sa toga na čoveka koji je pokušavao da ukaže na taj problem i to se premešta na ad hominem način, dakle napada se taj čovek umesto da se govori o onome šta je on rekao, zapravo šta su bili njegovi argumenti. I posledica svega toga je da mediji ovakvim izveštavanjem još više produbljuju te podele koje i onako već postoje u ovom društvu i da ne izveštavaju o onome što bi trebalo da je u javnom interesu, dakle više se bave nekim napadima na ličnoj bazi na učesnike u političkom životu, a ne na ono što bi trebalo da bude njihov posao, odnosno politika koju oni vode, što je zapravo ono što bi trebalo da zanima građane Srbije i usled toga su upravo oni građani, dakle oni koji najviše pate zbog toga, odnosno koji su najviše uskraćeni ovakvim izveštavanjem, dakle tim manipulisanjem i premeštanjem pažnje sa onoga što bi trebalo da je javni interes na ono što su neke trivialne stvari ili
političke igrarije.